masturbation. Kila saa inbox masturbation. Kila saa katika mail. Niona mwe take ya seminar ya boy yantu. Ngwa mwana ndizingathi banende kitwi masako wote na ndi andu moke ni maboye. Ndo satani usindite boyete. Ntiboye andu ngethia kwa kweli ya spiritual bondage. Na mundu akathagwa completely na wow news wa kweka nyu ukathela pyu. Lakini naona nimeana hata mtu na kuyumilezi wakaza neither na one masturbation. You live alone ame kuandika kwa. Nimeyumila sema sibe bantu mundu bika akethia yi. Ni nanangikie. Ekanga tethwe. Na gwe mundu otondo twaise we mu wandu ka bite owo. Enda wone mutaalamu okutethia. Ona wena some of these behavioral issues. Enda wone mundu okutethia. Nundu wale otetheka undusuwe kwa kandala ndoka uma mwini. Na ni hata wale takwikanika na wivi on that scene as la be masturbation is yoleka. No si most of the time mundu ekaeweka tu. Either mbavu kana bedroom. No we andika kimchamrembo tu. Aye, unless you go with the chon. Lakini kila ndo jabu ya ndo basi. In my opinion we una kule sinduisi yaiko tena kana si yaiko. Ni bado ndaka with this yaiko. Lakini at a very small percentage. Kitumi living it especially if akamba try na communism uketha ndwikala ta community muzi wethe abe bitha weza kwitha wiweka nondo either onethia kwenyu wiweka bena majirani bena ma relatives makazi ni magu cha try iwe dwe andu ainge uketha ndwe no opportunity ya kwambia kwenda teni jao thoughts ya mrebosu so I think kila kingi contributed na kuongeleka kwa masturbation cases ni we have become very individualistic tutwigete andu makwikala uketha wala wekala ona ndwe njirani wako ondekala tu weka and then wekala ngolobani with their on a we second floor na twazi house number 4 ona ndwe ona wekala house number 5 ndo mundu wili hata you can do manage that we na siana ndwe wekala ubingire bukwako na for example then kana kama company yakana ga either ni simu kana ni TV kana mwetu wa nyomba you know what mundu zo na very isolated and then no kwenda any other satisfaction yake ni wamanyie go satisfy ukitumia ndo mama kwata sese ndo sia mthemboso maitho wa yutla tu anange maitho wa lot vibrator na tutoi tulato sex toys you get the ivato nyekana kindizo no tonya kweka kila kitu betwa and especially the young people malika vitu go ni imwe ni kwitha ni twanangite ila communal living with the and honestly they are lonely men I mean mind you on times you're occupied ilobi and mayenda ande thia mayindo mawakuna ngo mayenda ame undani go mundu zwe akili yake na time yake atumia yakweka they go to masturbation only they are trying to find for joy magweti yo manza sindu sio mafurahisha na nondo young people with their experience ya sexual things is very exciting I think ijoke tume ingi masemba acha to masturbation nondo wa the age and their situation nondo they are alone you masturbation is mundu yekamba kwa kamina I think so nyendizo ndo yeka wala lakini inginja mange izuma inyonga mundu ebika mwezo wale kagwa mbage agobyo yes so isini kwa kana kwa ta mundu ukongo ngenda agegwa ozuno kwenda mboya mbinge mundu ozu na dia no kolika kitu kuonga peke yake musionekana be yana thina wimwe most likely usini spiritual it's spiritual bondage na jamaa uzio ukama ni dia imagine na kuwa ya open na with the can imagine what ozuno kwenda ziwa mono no ndiye ozuno kaadi kwethia nake newa we mune wa ndio kwethia na wa komolo na ongwa imbuku ongwa imbuku ina watu lo ino lembuku no tayesu we lakini chundake we honestly like most likely that's a spiritual bondage mundu zino kunidi mboya mono no kunidi mboya mbinge pongi bawa kule anna wakole ngi ulo mundu kama udate ninde yambe na iwoka emve yatema zianzena akulete yumundu uzwe amanshata most likely no sign ya kwenda mundu mukosu kondo monya I'm ready for you kaingi mayendo maikwenda nuzi maizi kuinene meka akuyonanya I think for me that is the case lakini
no twigwa another perspective ombe mwana wa manyanda kana mundu mukogie muthi ngindamoni ningiamwita na mama yona na medita maitatu katika mundu waweta aya we mwite toke kwikata imaanisha nikana eze kuka muthi pe bala mebikiti bala mwebikanite nikana twike be ni okay pe undu we mwite okay ili kana be undu mutabizio ke wewe vyapanga oka imwe ogite yinja mawala ndize complain niki undu imaanisha mundu we amwekiye box majati mpaka wewe ya tayari ona go to encourage sex before marriage lakini domo encourage lakini ngizu tu style yo nundu imaanisha ona ga bikio alisi idea nundu uthei wa mundu mukando ga mundu eba ya momoni tio I mean kana wana ni muthei imaanisha abikona gwe ya ona gu no gwe kwenda kwikata kuzizi ndo maundu mailia kwa nagio complain no golingana na ndeto ila menenet well there is nothing wrong with that lakini tunaizie da mundu timuka ekana nake mpaka ila mwitwana lakini pia naturally kwa ndo mateke yangu asandini kwa uno wale kwembu wacho kwa ndo naturally mama wangie mkaenda hao unless within the community later giangwa kamba ai duenda kwa kamba kwanza kwa ilobi ayi ndo ngimatekia azu I love you ndo mendo ukambinge nangi with ya ande not me ya kabya ka muzibi kalaka wa muzibi be ngamo kabya ka muzibi lado ogama no madwenda adududa mai you ogele ndo kama nembo zuma no leo kona no izika yini no kale kona lakini kwa abe mwana mwito akitilia atu kwete online eko ya US sina dizima kama iki ya panties. It's true most of the lakini wetembea na how most of the cities of the world including Ilobie akainge maigu ikiangwazi andini ayo ukatembea to tena ngwesu surely ona umanu kile ndo ilo wigwe oye atikatani wazema enda kuyo pepo yemenda etsabibi ya mweka we lilia surely we the big muzizi they are not tete madodoze anyway makondo wala uko wa malaya elando ikia please ambia quick